Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amanqampanqampa kuzokwenzeka kwi-Itonga kuleli viki esiyakulona. Kuvezwe ukuthi uma Khumalo uzobe siyabatshela-ke komagwaza ukuthi bangasheshi bejabule ngoba-ke uNtanzi akasiyona indoda ethi uma ehluliwe ebese nje ineke izandla. Kusho kona ukuthi-ke uNtanzi uzozama ngayo yonke indlela ukuziphindiselela. Phinde kwavezwa-ke ukuthi uSanele kanye nawo wonke umphakathi wasesigodini sase-Ezulwini bazobe be-celebrate ukuthi phela-ke uNtanzi akasekho phambi kwamehlo abo. Kanti-ke uSanele uzoze ayeke kuMandla lo phela okade eyokwenza phela isiqiniseko sokuthi-ke bayasivala isidleke lesi phela uNtanzi abamfake kusona. Guys, lokho kuchaza into eyodwa-ke ukuthi-ke uNtanzi uzovalelwa-ke ejele, uzobanjwa. Kanti-ke kuzomhlanyisa-ke lokho ngoba-ke phela akavamisile ukuba indoda-ke ehlulekayo. Kuphinde kwaveza-ke ukuthi uZama benoPhinda bayaphela ngokuphelele esigodini sase-Ezulwini, kuzodiphenda konke kuPhinda. Siyakhumbula-ke guys ukuthi oNtanzi noma thiwa bathi banamandla, kodwa indoda kahle kahle ewumgogodla wabo uPhinda. Ngaphandle kaPhinda oNtanzi banjengamavaka ngoba banalo action nje, ukukhuluma kakhulu, banomlomo kakhulu, kodwa-ke uPhinda uyena lo abamhlohlayo ey'ndaweni ezinobungozi ukuze phela bayithole lento le abayifunayo. Ikakhulukazi mekumele bebulala umuntu bazohlohla uPhinda, kube uyena uqhumisa isibhamu, kube uPhinda-ke ohamba-ke ezwisa abantu ubuhlungu abasabise. UPhinda nje kahle kahle umgogodla wabo. Manje-ke bazobe sebeyalithatha lonke ithemba labo-ke baliphose kuyena uPhinda ukuthi aphinde abe indoda reliable koNtanzi ukuze phela babakhiphe kulolu tiya ababhekene nalo. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMbali uzozwa izindaba ezimnandi. Cacisanga-ke ukuthi iziphi lezo y'ndaba. Mhlawumpe uNtombo okhulelwe angeke size sazi futhi ngeke size siphike ngoba phela-ke vele benoSanele bese sebebuyelene. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi kuzothi-ke uMbali asazizwa lezo y'ndaba, kanti hayi bo kunezitha zakhe ezibhizi eziplanayo into embi ukuyenza kuyena. Siyakhumbula-ke guys ukuthi uZama solo-ke kwathi inhlo akakaze vele amthandisisa uMbali. Namanje usacabanga ukuthi uMbali uyisizathu sokuthi impilo yakhe ibe mabheketwana. Siyakhumbula kuleli viki ukuthi uke wahlambuluka uZama kuyena uyise uPhaphu ukuthi cha, akamthandi inhlobo nje uPhinda. Kahle kahle nje uPhinda uyamsebenzisa, hhayi ngoba nakhe nothando naye. Okuchazwa kona ukuthi-ke uthando, inhliziyo nje kaZama ilaphaya komagwaza. Manje melokhu ethi jab jab embona uMbali lokhu entanta laphaya emagcekeni akuloya muzi, inhliziyo yakhe iloka njalo ihlabeka. Kuphinde kwaveza-ke ukuthi uZama benoPhinda bazobe-ke sebeyamthatha-ke uMbali bayamthumba futhi ebesebenza isiqiniseko sokuthi bamyise endaweni la kungazi khona muntu. Hayibo, siyakhumbula-ke guys ukuthi bandla loya mntwana seke beka bamgaxa ngisho ibhomu la aze kwafika khona-ke uSanele wamkhulula kuleyo bhomu. Vele nje uZama benoPhinda kade babemfisela ukuthi bamqhumise kugela beyiminzi mithi. Angazi-ke kulokho ukuthi njengoba bemthumba nje bamfisela luphike-ke olubi kuyena nje, mhlampe basazomgaxa ibhomu yesibili noma beke bemnqume. Ibona-ke guys abazokhetha ukuthi bafuna ukumenzani kulokho, kodwa-ke asithembe ukuthi uzophinda aphunyuke kuMbali abe uphunyuka bemphethe ngoba nasekuqaleni vele phela waphunyuka. Kuveziwe-ke nokuthi uZama-ke uzobe siyamtshela uMbali ukuthi lalela wena girl, impilo yami imapeketwana ngenxa yakho. Kulokwathi inhlo ukufika nje wena empilweni yami, like nje angikwazi ukuthula, konke kunje kungenxa yakho. Ebemsukela njalo uMbali ngoba phela umuntu obophise uyise uSanele. Yindaba engabuthumba uSanele, yindaba engablame uSanele, yindaba ethatha uMbali. Ngeke athi uthatha uMbali ngoba nakhe efuna ukuzwisa uSanele ubuhlungu. Uthatha uMbali ngoba nakhe samfuna uSanele. Le ntombazane le igangile guys. Akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uSanele uzomane adunyelwe yikhanda-ke mesebona ukuthi isithandwa sakhe sesithunjiwe futhi ebese-ke eya kuMandla lo yiphoyisa ayosho ukuthi hayi cha, sengathi ngisheshe ngakuncoma wena phoyisa ngokuvalela uNtanzi. Buka manje sekuthathwe intombi yami manje, umama wabantwana bami bakusasa, unkosikazi wami ozongakhisa umuzi, abese yaphela kamathemba ngaleli phoyisa leli guys kuSanele. Hhayi-ke
kaziyozala Nkomoni-ke makunje. Shuthi-ke awontanzi-ke manje sebezama ukuziphindiselela komagwaza ngokuthi-ke bathumbe umbali. Guys, aphela lapho-ke amanqampunqampu. Ithonga iviki elilandelayo ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala ngalo iviki elizayo ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa nokusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile niphathele amanqampunqampu kuzokwenzeka kwi-Ithonga kuleli viki esiyakulona. Kuvezwe ukuthi uMakhumalo uzobe siyabatshela-ke komagwaza ukuthi bangasheshi bejabule ngoba-ke uNtanzi akasiyona indoda ethi uma ehluliwe ebese nje ineka izandla. Kusho kona ukuthi-ke uNtanzi uzozama ngayo yonke indlela ukuziphindiselela. Phinde kwavezwa-ke ukuthi uSanele